sha hano harimo mu ex wanjye sha mumfashe sha tubikore sha do it for me help me do it for me kwagiye si wowe fiyo nyine iri mu nyanja wari uzi ko nashobora kubaho nagufite no mukubishaka nta kibazo mfite ibibazo ko mbifitira rwose ni ukwitonda none se ndi hose cyamaye kirankurikiye turashize none ako ubwo uri guhangana nande none se duhangane se kankwereka ubwo uzi ku mimi bamenya none haranyica kiranyirenza ndakurahi twakira undi munyarwenya cyangwa tube dutegereje Merisi kuko Merisi afite ukuntu yamaze kubashyiramo nyine icyo gikundiro kuko hari n'abantu baje kureba we sibyo mama nibo baje kureba Merisi rero hano dufite imvugo igira iti ndayagusubiza ntabwo natumugenda reka twakira undi munyarwenya. Ladies and gentlemen, are you ready for the next comedian? Uri kumva ukuntu akongereza nkanyorosha oya niba ugira ngo ndakubeshya sister kugira ngo mve ukuntu ngira ngo you love me try oya just do it, it's a joke. Cameraman, record this. You will send it to me. Just tell me you love me. Just do it. It's a joke. If the boyfriend is... Useka nk'umuntu ufite umukunzi. Kanshaka umuntu uri single. Urabareba ukabamenya umukobwa uri single arakureba. Ukabona arimo arakubwira ati ngwino. Ariko nkawe ufite umukunzi nka kuri igisore wowe ufite akamaro kabiri. You are a good boyfriend and a good bouncer. Nothing can happen to you uri kumwe nawe cyane. Good thing. Uri single, uri mwiza gutyo wanyu muraroka. Are you ready for the next comedian? Ladies and gentlemen, are you ready for Rumi? Are you ready for Rumi? A round of applause for Rumi. Where's the flesh? Nigerians in the building. Nigerians. DJ, call you coming to you. The Nigerians. Musicya wa Nigeria mo kugenda utera imbere. Abaji bafite ukuntu bakora music. Ukumva songs zabo ziri beautiful. Nago bigora man, they take music easy. Uvanga iyo song shupelu, shupelu, then boom. Hayini yo do 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 do. Song kaza ari fresh. Ni kimwe na South Africa. South Africa umuziki wabo ngubu wateye imbere. Kwa ko ba discoverinze ino mbyino. DJ, na amapiano ufitemo, please amapiano. This dance. Abantu basige bara muri club babyina ngo. I've spent all night long dancing this dance. Mu gitondo narimo nakora ka massage gutyo. Yeah.
someone is boyfriend man. Ntabwo gakomeye uzamura amaso n'iminwa. Imagine man. South Africa man. Kubera gukunda ino dance mu minsi ishize nanemo ndiga ikirimi cyabo cyitwa kusa. Musabwa meze neza. Cyitwa kusa. Ikirimi bavuga bashyira murakizi bavuga bashyira mu tuntu twa nka hey nka cya kirimi cyarangoye. Nubwa mbere ngiye cracking a joke about sex. How are you doing? About sex. Numa mfite ubwoba. Urumva nibaje cya kirimi kiragoranye. Harimo tuntu twa nka urabona when it comes to sex haba reaction y'abantu barimo making a love. Abafaransa turabizi ukuntu reaction iba. Oh mon Dieu, je tombe beaucoup, calendar, Emmanuel Macron. Niba bisanzwe Americans we all know. Niba je bara baji uriya. Iyo barimo gukora sex ahubwo nka. Umeze neza. These are my guys, they always come. Muro kunguki? Urukunywa? Aho kantu? Na urukunywa. Waiter. Pull up. Waiter. I just want to do this thing and all. Waiter. These are my guys. Obona uri cyeremo kunywa no nguyu. Thank you very much for serving them. I love you guys. Meze neza. Urumva ukuntu ibintu bimeze. Buri kantu wowe turaza kubipfa uce muri vibe gute. Kandi uri kureba nk'umuswa. Cyera muri ukuntu abaswa iyo tucavuga ngo you take the chalk on the blackboard. Umuhanga yarazaga akandika yigiye kuyangura ibyo yandika. Akajya kwicara. Nawe umuswa iyo tucavuga ngo you go on the blackboard. Umuswa yaraza akagira gutyo. Wita ubona ikintu yandika. Guys mumeze neza. Are you Muslim? Naguru Muslim. Abayisilamu ndabakunda. Abayisilamu n'abantu bagira traditional. Ushaka kubigana one day ukabinjira mukagenda ukaryipira. Ariko hari habit bagira. Hari umuco utajya wigana. You know bro, uzikona ubushize muri show kuri YouTube utari munaseka man. Narakuwe. Oya this one bro. Wambore basi no munsi bro. Basi sek. Oya this one bro. Ntabwo wigeze useka no kuri show y'ubusiri kuri YouTube narabibonye. Urumva abayisilamu bagira tradition ari umuco udashobora kubigana. Abantu bajyana amazi muri toilette ni bangahe? All of you murabeshya. Abayisilamu umuyisilamu yajyanye amazi muri toilette urumva ni ibintu bamenyereye ajyana agacupa akagenda biri nomo akajya muri toilette uko yagiye nikagaruka ukabona buri nomo akanakaraba ukabona nta kibazo. Iyo utari umuyisilamu kabigerageza ujya muri toilette biri nomo kuvayo ntago babiri nomo usanga umeze gutyo ngo birakujena. Noneho niyo ukarabye urumva kugira ngo ubyirengagize usanga umuntu utari umuyisilamu yicyana ameze gutyo ngo ukabona byamujeniye ariko wambaye inkweto zizagatanga. I am a big fan. Inkweto nziza umuco wo mu Rwanda kuna abantu bagura inkweto. Mujya mubona ibintu byo mu Rwanda kuna abantu bagura inkweto. Ni umuco bageni yo mu Rwanda. Utaburanye n'umucuruzi ngira ngo nta kintu. Ababizi ko inkweto igura 20 akayishyira kuri 50 kugira ngo banze mu burane. Urazi ko mwangina inkweto nangahe? Ngo ni 50. None wa n'igihe ubyemera kugira ngo ukamwa okay. Ngamereza nigere. Kuyigera haba hari imyenda. Sinzi niba n'umuhari mahanga imyenda ngibiri mu Rwanda. Akuramo imyenda nk'iminota 30. Urumva none agiye byanga mukananirango. Hakaza hari kata tugira yo gucunganwa n'umucuruzi. Ukajyana ukamupira ngo urebe ko ari buze kwisubira ukajyana ukajya mucunga gutya ngo. None bakajyana akajya gucunga gutya ngo. Ngare ko wisubiraho. Guys, that's my jokes. I love you so much. My name is Rumi. Thank you. Arakoze cyane umunyarwenya witwa Rumi. Iki bigenza bite wowe sekana? Wowe wazanye inda urayubika umuntu uziko wakubika umuntu akagukaraga inda. Wakubika inda ugakoza umugongo kuri plafond. Zira moto za Spiro ntago zivuga. Na moto ibazitwara ubusanga afite umunebwe bwa mota. Avuga nkarame. Ukambwira tugendese. Nta kibazo icaraho. Ariko zimwe zisanzwe. Akunyura afite kuraje uragenda se.
umva bro garuka nkubwire nanjye garuka uretse nyine wishaka winyegera cyane nyine umva nkubwire oya mikoro yireke umva oya bareke kuguha mikoro akose kunyegera harya witwa Rumi and you think it's funny uramuha mikoro Merisi nawe uri hano nakwirukana uranyumva neza ubu ninjye sobuje uyimuhita utaha mba nkubwire rero Rumi uretse inzoga nta kibazo ndakugurira n'amazi uretse nkubwire Rumi urayimuha ndahita nkohereza kwa nyoko nona umva nkubwire Rumi uretse n'ubwa mbere n'ubwa nyuma uperformance muri Genesis do reka nkubwize ukuri do none reka none nabikubwirira hanga nubona wongeye gukoramo hano nzabimbwa n'ubundi nsanzwe ndi ariko nzabimbwa kabiri. By the way, this is my guy twaraniganye Butare ariko kubera kwiga n'abarakiganye narasoje. Thank you so much. Thank you so much. Kabukinga